Da kejing sukya lor kejing jot kejing pra ki surok kejing tua ki kenro ba kejing senjor kejing king dieng. Hagi benta boper jong katan ranikor nama kejing yat jong ki trok ka baket palat puat. Kakasi Students Union Ranikor Circle haka kandai trek unaitung arajar arpusau kala pen menapat ba menaduk kakat san trek unaitung arajar arpusau. Onam syashu ikitrok ke baket palat puat kejing kia bakin yat leng ba kesurok ranikor umpung bat kumjuk kesurok ranikor mau kerwat leng ba kesenong nong na. Habagran gilat patai kubor Presiden kaki SU Ranikor Circle Umar Koni Thongni. Ulang bagane kejing yat kali kit kok ke baket palat puat kejing kia. Kala pentua ki kenrok surok bat bo jeng mai kejing kieng hagi babon ke jaka. Bat kumta keseng kamban sia banci magane kesenjam na kebenta kejing phau pat ba. Umar Koni Thongni ulang ru baka hukum kat kum ka kendon cispa asau CRPC kabala penjari da Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Ban khang ya kitrok ke baket palat puat kejing kia ban ya leng bagi ni kejing kieng ke batlot. Kadang sudan tang ha kejing tho bat klam tre kamshu hadu menta. Keseng kala kenturu kinong nyatrok bagi di bane trailang bat keseng namar bagani kalong na kebenta kajing bet jing biang jong upat ba. Nili kejing jot ki surok nili ya kejing tua ki jing hap ki kenro kitu ki jingking margi hadu menta apo jong ketu ke area ka surok kaba ki jingking kidang don hadu nyoteli ki badang de ki ciking tiang hangsha kini kaba mangkapor ka juan ra kejing ko akayat ke yang nomor ba kini ki jingking mangkapor ki cuyai pentot ki jing ko nomor pa ka jingyat ki kali overload menta kalong lapun ma kini keba nak liang seng nila somperhat ba ya menta ke mar kadai ke porliur ke surok ro kala songjam ki jingking ki ba telot ke ba nak liang ke pliudi ke balabu iki signboard menta palat sibnai kala bu man ki jingking dieng ki labu bankit kandai ton te ka seng nak liang jungi nim khang ita ki trok ki ban yat rei nang ni sakmat nadu khatsan tarik kidai ban kit bet saupot amdai ban palat ya ka saupot ya kajingkit jungki khnang ba kajingkit kanam long overload palat te nomar ba ni ba kajingkit overload kan bu jingma shibo ni kijingkeng nomar ngidon ya ki main kijingkeng ba jerong ngidon artli ke badon ha Borbarsing Bridge baka hapo umpung te kini kijingkeng kidai bala rimba hapo umpung lei te kabangi kwa nak liang jungi ba kitrok kide banyat kawe kimde banyat kaju opor lada kidon kitrok overload te kum kini nak liang seng ni pentep syabaro kin ki banyak trok ki bakit kok ki ba warna po nong jeri ki bayat lang bay ketu srok so ba nadu khatsan tarik amdei ban aidau kano nak liang seng ni kwa ki baladon lupa ki baladut lupang te po nong jeri ki balad full load kide ban mino kide ban yatno nadu khatsan tarik kaseng ngin buno ya kajing ciking kaba kinyat kin tabet saupot kam kimde ban palat ya ka saupot nomor karton kanlong hapo da kuno kunoro hapo kharlaiton kide ban kit ya kata nakaliang kaseng nomor yamanta mar dei porslap kaba ka songjam ka lenti kesengkin ni kentu pakin ya trelang bar kaseng te kani kalong kajing tu jungi na kaliang karan korskal yang labli po ke kisu ba sobha ban ya trelang pat kaseng na kaliang jungi ba hadin bangilai ba ya kajing penjari jong disi apo district man penjari 14 RPC apo iya ki jingking kasilong tangasla kapsen trekam te kini ka 14 RPC jong ka district kepala penjari disi nginsa pentrekam na kaliang jong ka isu ya kita ke area berhoi takani kamdei tangi ka surok jong ka po ke area border jungi poran kor rei kani ka surok ka bawan nama korwat ka bayat leng bay kanong na bat ya bat mi poran kor kanir ya menta ka porliur nila saki menta ki baga jing tua kini kenro ya menta porliur sobha mdei ban kit overload te kumtahi na kaliang jungi kaseng ni kentu ya baro bat ki pai ba kini trelang ba na kaliang jungi kaseng nadu khatsan tarik nginom sengap yano lada
kidon ke ba kit overload palat adu kat santarik